Pre početka klipa samo da vam kažem da posjetite ovaj kanal jer je on napravio ovu creepypastu koju ćete danas vidjeti kod mene. Da li ste nekada u igrici naišli na neki item za koji ste zasigurni da on tu ne pripada, ali ste ipak odlučili da ga zadržite kao suvenir, ali dok je bio kod vas, uvek vas je pratila neka nesreća i maler. I viđali ste neke stvari koje do sada niste mogli da vidite. Ali ne bilo kakve stvari, nego one jezive i demonske. Baš se to desilo dvojici prijatelja koji ćete danas vidjeti u videu. Zato legnite i opustite se, a danas ćemo pogledati Minecraft creepypastu koja se zove Prokleti item. Dok su ova dvojica prijatelja igrali Minecraft i uživali, naišli su na jednu pećinu i ta pećina ih je dovela do Strongholda. Kada su stigli do Strongholda, odmah su krenuli da istražuju i da lutuju sve što se može lutovati. Isto nam je igrač rekao da je ovaj server na kome oni igraju vanila koji su oni napravili za njih dvojicu kako bi zajedno igrali. I igrali su ga otprilike 3-4 dana u stvarnom svetu. Dok su istraživali Stronghold, prijatelj je predložio da potraže i portal. Ali dok su tražili portal, naišli su na jedan chest. I u tom chestu je bio jedan dijamant, ali on se nije tako zvao, nego drugačije. Naš igrač je pokupio sve što je bilo u tom chestu i odmah je rekao prijatelju da baci pogled na taj dijamant koji je uzeo. Njegov prijatelj se začudio, a naš igrač je rekao da to baš i nije normalno. Zatim su pretpostavili da se ime ovog dijamanta izgličovalo, pa se zato zove drugačije. Odmah nakon toga su naišli i na portal. Zatim su htjeli da popune taj portal sa Ice Offenderima, ali nisu imali ni jedan. Zatim je naš igrač krenuo u drugu sobu, ali cela igrica mu je zagličovala. Pogledajte. Tu se može vidjeti neko stvorenje kome nedostaje tekstura. Ovako izgleda taj blok kada nedostaje tekstura na njemu. Zatim je naš igrač krenuo to da objašnjava svom prijatelju, a njegov prijatelj ga je shvatio i razumeo je o čemu priča. Isto je igrač rekao da se potpuno prestravio i da nije znao kako da objasni to što je on video. Ali ovo nije zadnji put kada će vidjeti ovo stvorenje. Zatim, posle toga, su samo nastavili da istražuju Stronghold i stigli su do biblioteke i pronašli su baš dobar loot i polako su zaboravljali na onaj incident što se desio. Zatim je naš igrač krenuo da uzima knjige jer su im bile potrebne, ali ovo se desilo. Ako malo bolje poslušamo što je ovo stvorenje reklo, možemo čuti help me, što znači pomozite mi. Zatim je naš igrač rekao što je doživeo svom prijatelju, ali on mu uopšte nije verovao. Ali dok su pričali o ovome, ovo stvorenje se odmah pojavilo pored igrača. Ali to njegov prijatelj nije video.
a bio je odmah pored toga. Zatim je naš igrač dao ovaj prokleti dijamant svom prijatelju kako bi on mogao da vidi ovo stvorenje. Nakon nekog vremena i njegov prijatelj je uspio da vidi ovo stvorenje. Nakon toga su odlučili da još istraže ovaj Stronghold i odlučili su da se podele. Ali odmah nakon što su se podelili, njegov prijatelj je u chatu napisao pomozi mi. Naš igrač je odmah krenuo da trči ka njemu, ali u chatu je pisalo da je njegov prijatelj umro. I uopšte mu više nije odgovarao na poruke. I kada je došao do mesta gdje je on umro, to je bio samo onaj dijamant. Zatim se cela soba promenila u crvenu boju i njegov prijatelj mu još nije odgovarao na poruke. Zatim je naš igrač video ovo stvorenje, ali ekran mu uopšte nije gličovao. U chatu je izašla poruka da je njegov prijatelj izašao iz igre. I odmah nakon toga je ovo stvorenje nestalo. Naš igrač je bio skroz zbunjen i odlučio je da pobegne iz ovog mesta. Jurio je na sve strane tražeći izlaz iz Strongholda, ali na kraju ga je i našao. Krenuo je da kopa na gore kako bi izašao odatle, a on je bio ispod okeana. Kada je ušao u taj okean, odmah se to stvorenje i pojavilo. Ovo čudovište mu ništa nije uradilo i odmah je igrač krenuo da pliva i naišao je na kopno. Ali dok se borio sa zombijima, pogledajte šta se desilo. Ovo stvorenje ga je negde teleportovalo i odmah se pojavilo ispred njega. Zatim je odmah naš igrač dobio ban na 12 sati. I tu se video prekida. Šta vi mislite o ovoj creepypasti? Da li se vama nešto nekada slično desilo kao što se desilo ovim ljudima u današnjem klipu? Pišite mi u komentarima. I ako imate nekih pitanja, isto pišite u komentarima. Ako vam se svideo ovaj video, lajkujte i subscribeujte. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!